A najpopularnija društvena mreža među mladima, TikTok, uskoro će se opet naći pred sudom u Americi. Grupa od 14 javnih tužilaca tvrdi da kompanija koristi metode koje stvaraju zavisnost kako bi privukla decu, kao i da namerno manje javnost da je bezbedna za korišćenje. Iz TikToka odbacuju te optužbe, ocenjujući ih kao netačne. A kako se zavisnost utvrđuje? Ko snosi odgovornost i kakva je uloga roditelja u svemu tome? To pitamo Vojislava Rodića, IT stručnjaka. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala na pozivu. A u emisiju nam se uključuje i profesorka Bojana Dinić iz Novog Sada. Profesorka, dobro jutro i vama. Dobro jutro. Gospodine Rodiću, TikTok je dostigao 150 miliona korisnika u martu 2023. godine i to je ogroman broj korisnika, pa nam na početku objasnite kako funkcionišu algoritmi te mreže. Samo trenutak oko broja, to je 150 miliona, a neki kažu i do 170 miliona u Americi, a ukupno u svetu oko 1,5 milijardu. A kineski TikTok, koji se u Kini zove Douyin i prilično je drugačiji, ali ga drži ista kompanija, ima 750 miliona mesečno aktivnih korisnika. Kako funkcioniše TikTok? To je mreža na kojoj se objavljaju kratki videozapisi. Možete i sami da objavite, možete da pratite druge. Naravno, većina su posmatrači, konzumenti. Kada se uključite, kada otvorite profil, ono što vam se nudi je jedna beskrajna traka. I ključ je u onome beskrajno. Nikad kad vi idete od snimka do snimka, nema kraja. A kako onda sada ti snimci koji nam se smenjuju, kako zapravo znaju da nas taj sadržaj interesuje? Postoje dva načina. Jedno je oni koje vi pratite. Vaši prijatelji ili oni koji su vam zanimljivi iz bilo kog razloga, a teme su najšire moguće, možete da opredelite za to ili za ono što vam oni u stvari podrazumevano nude, to se zove for you, za vas. To je kombinacija onih za koje ste vi izrazili interesovanje i onoga što vam preporučuje TikTok. I tu je ključ svega. Kako vam preporučuje? Na osnovu toga šta ste gledali. Znači, kad krenete u početku, to su neki popularni snimci. Već na osnovu toga šta ste pogledali do kraja, šta ste samo preskočili posle par sekundi, šta ste možda lajkovali, komentarisali, podelili sa drugima. I to je u stvari prednost. Znači, prilagođava se našim potrebama? Ili onome što nas interesuje? Što mi misli, što nas u tom trenutku, što nam privuče pažnju. I na osnovu toga, a taj algoritam je izuzetno dobar u tome, to rade i sve druge društvene mreže ili internet platforme sličnog tipa. Ali ovo je jedan od razloga zbog čega se TikTok, zbog čega će se naći pred sudom. Profesorka Dinić je takođe sa nama. Ono što smo mogli da čujemo od tužilaca jeste da oni sumnjaju da TikTok utiče na stvaranje zavisnosti kod dece. Svedočenje na koje se i oni oslanjaju donekle pokazuje da 17% tinejdžerki u Americi kaže da je zavisno, samo priznaje zavisno od TikToka, da dnevno provodi minimum 2,5 pa i više sati. Kada možemo da govorimo o tome da je nastala zavisnost od neke društvene mreže, a posebno od ove? Pa za početak moram samo da kažem da zavisnost od društvenih mreža nije zvanično priznata klasifikacija mentalnih poremećaja, ali postoji jedna grupa stručnjaka koja se zalaže za to da se ona uvrsti u dijagnostički sistem i simptomi zavisnosti društvenih mreža su slični simptomima bilo kog drugog oblika zavisnosti i oni su pre svega preokupirana s društvenim mrežama, dakle osoba razmišlja o društvenim mrežama čak i kada nije na njima, onda pojačana anksioznost, uznemirenost i razdražljivost usled nemogućnosti pristupa društvenim mrežama, potom nemogućnost kontrole vremena koje se provodi na društvenim mrežama. Naprimjer, osoba proceni da bi pola sata bila na društvenim mrežama posle ručka ili za vreme neke pauze, a onda se ispostavi, sama sebe uhvati u tome kako je satima već na društvenim mrežama. Dakle, prosto ta nemogućnost kontrole vremena koja se provodi. Sve to prati zanemarivanje drugih aspekata života, naprimjer kada govorimo o adolescentima, to je zanemarivanje škole, školskih obaveza, potom i socijalnih odnosa, usled čega osoba zapravo dolazi u česte sukobe sa svojim okruženjem.
Tako da ovo su neki od simptoma zavisnosti od društvenih mreža koje možemo prepoznati. Ali i upravo na njih se i poziva jedna od tužiteljki, Leticia James, koja kaže da su mladi ljudi sami, većina ispitanih, svesni nekih od simptoma, a sa druge strane oni dodaju argument da su mnogi umrli zbog TikTok izazova, zbog odgovora na takvu vrstu sadržaja koji se plasira. Koliko težinu imaju ovakvi primjeri? Mi znamo šta je na sudu u Americi kada su u pitanju argumenti protiv TikToka, šta nije prošlo. Da li sada ovakva vrsta potkrpljenosti može da prođe na sudu? Prvo, TikTok je na sudovima u Americi od 2020. Od izvršne uredbe koju je donao predsjednik Trump u leto 2020. gde je bilo naloženo u roku od 45 dana da nađu kupca američkog koji će ih otkupi ili će im biti zabranjen rad. Što nije prošlo na sudu, prvenstveno zbog pozivanja na prvi amandman, na slobodu govora, na slobodu da svako ima pravo da odabere koji će servis da koristi. Naravno, tu se koriste i ekonomske faktore. Vi na TikToku imate ogroman broj, u Americi sigurno preko 5 miliona radnji, preduzetnika, kojima je to najlakši, najjeftiniji način da reklamiraju svoje proizvode i usluge. Često su to samo pojedinci koji, ako su atraktivni, mogu da steknu 100.000 pratilaca, što onda, pošto je ceo prihod se bazira na reklamama i ceo poslovni model se bazira na tome da korisnici provode što više vremena. Ja kada sam otvorio svoj TikTok nalog pre nekoliko godina, mislio sam ajde da pogledam malo 15 minuta. Kad sam sljedeći put pogledao na sat, prošlo je 2 sata. Jel svakog dana koristite TikTok? Ne. Ponekad onako, baš da vidim šta ima novo. I da vidim koji su trendovi i kako funkcioniše, ali funkcioniše u suštini isto kao i većina drugih društvenih mreža, samo je uspešniji u tome kako uspeva da zadrži prvenstveno mlade. Znači, prosečno vreme u Americi korisnika je od 75 do 107 minuta dnevno, zavisno od izvora. Međutim, kako idete ka mlađim godištima, to su 2 sata, 4 sata, kod onih od 11 godina koji ne bi ni smeli da budu ispod 13 godina, ne možete da imate otvoren nalog. I TikTok tvrdi da to ne dozvoljava, pa to baš nije tako. I vidi se po njihovim reklamama, po svemu, da su svesni da imaju mlađe korisnike. Oni provode 6 do 8 sati dnevno. Upravo zato vas i pitam da li svakog dana koristite, vi koji odlično znate kako funkcioniše mreža, šta se dešava iza onoga što mi vidimo na ekranu. Sad hoću pitam profesorku, koliko je teško da deca onda imaju svest o tome koliko vremena provode? Pa ukoliko ispoljavaju neke oblike, neke od ovih simptoma o kojima smo pričali, teško je da to uoče, ali mogu da uoče. Dakle, ako postoji neko ko će im reći da obrate pažnje na to, na primjer, koliko vremena provode na društvenim mrežama, da li su uhvatili sebe da provode više vremena nego što su planirali, da li se uznemire... Ko treba da im kaže? To je isto važno pitanje. Ko je taj neko ko treba da im kaže i čija je sada to odgovornost što dete provodi, na primjer, 6-8 sati na TikToku? Pa dobro, odgovornost je naravno i na kompanijama koje proizvode društvene mreže, ali prosto fali cijelom našem društvu bolje edukacije. Dakle, ako su ti aspekti koji mogu da se odnose na prekomernu upotrebu društvenih mreža obrađivani, na primjer, u školi još od, da kažem, malih nogu, pošto vidjeli smo i manje dece su uključene na društvene mreže. Ako su roditelji dovoljno isto edukovani o tome da mogu takve simptome da prepoznaju kod svoje dece, onda je i suština da se reaguje, da kažem, ali onda se reaguje tek u situaciji kada se simptomi već ispoljavaju, da ne bi došlo do toga da u cilju prevencije potrebna je naravno edukacija i digitalna pismenost i roditelja i nastavnika, ali i samih učenika, odnosno same dece o tome kako da kontrolisano provode vreme na društvenim mrežama i nije to samo pitanje vremena koje se provode na društvenim mrežama, nego kvaliteta sadržaja koje se prati. Tako da ako roditelji mogu da budu uključeni u kontrolu sadržaja koji se prati i još bolja taktika je da budu, da kažem, ta roditeljska medijacija je bolja strategija i onda da oni zajedno, na primjer, sa svojim decom kreiraju neki sadržaj i na taj način budu uključeni u to šta dete zapravo radi na društvenim mrežama, to bi onda bila mnogo bolja strategija, na primjer, od same kontrole vremena koje se provodi na društvenim mrežama, da se i sadržaj isprati koji se posećuje.
Gospodine Rodiću, hoćete nešto da dodate? Komentari su bi. Osnovna odgovornost je na roditeljima. I roditelji, umesto da se uključe, nije to primarno i po meni nije primaran vrsta sadržaja. U ovom slučaju primarna je tehnologija. Ona je ta koja izaziva takvo stanje zavisnosti, još uvijek nepriznato zvanično. Rešenje za roditelje, osmislite druge aktivnosti sa vašom decom, a to znači provedite vreme koje će biti u fizičkom prostoru, u šetnji, u kretanju, u igri, u crtanju, u pisanju na papiru, u upravljanju... A da li onda vi smatrate, kada tako kažete, da kompanija u ovom slučaju ne treba da snosi odgovornost? Tu sad dolazimo do zakonskih nekih uslova, pogotovo koji važu u Americi. Znači, 96. godine je tamo donet zakon o pristojnosti u komunikacijama, koji je trebalo da reši tadašnji problem širenja pornografije na tadašnjem internetu. Pa u članu 230 se kaže da internet platforme, počeši od internet provajdera, pa uključujući i platforme koje danas zovemo društvene mreže, da postoje stotine miliona i milijarde korisnika, nisu odgovorne za sam sadržaj koji postavljaju drugi članovi. Znači, ako nekog uvredio, na bilo koji način i povredio, on snosi odgovornost, ali ne i kompanija na način kao što proizvođač automobila ne snosi odgovornost ako je njegov model iskorišćen za pljačku banke. Na taj način. Ali sada polako sazreva mišljenje gde je stvarno odgovornost kompanija u tome kako prave algoritam koji nudi sadržaj. Sad više ne govorimo kakav je sadržaj. On je za svakog onakav da izazove njegovo što duže vreme. Koliko onda tu prostor imaju kompanije da primenjuju različite vrste tehnike? Oni primenjuju različite vrste, oni pričaju da primenjuju različite vrste tehnika i TikTok je demonstrirao šta su oni sve uradili, ali se posle ispostavlja da to baš nije tako kako su predstavili. Zašto? Pa zato što je osnovni poslovni princip da klijent korisnik što duže bude na mreži. Zašto? Vidjet će više reklama, a oni žive od reklama. Vi dobijete besplatnu uslugu, odakle dolaze pare kojima će da se finansiraju data centri, projektanti i programeri i psiholozi koji učestvuju u razvoju ovakvog softvera, da vi jednostavno ne možete ništa da prebacite deci. Oni su, čak ni odraslima, koji su neiskusni i suočeni sa proizvodima u koje je uloženo ogromna količina radnih sati, inventivnosti, sa jedinim ciljem da vi budete što duže tu. I znači li to onda da treba da nas od toga štiti zakon u smislu zabrane, kontrole sadržaja i kako to može se posmatrati? Mi imamo situaciju kada dođe do takve vrste zabrane da se to smatra u jednom delu sveta ugrožavanjem slobode govora. Sa druge strane imaju opravdanja da to zapravo jeste za dobrobit ne samo dece, već svih ljudi u smislu stvaranja zavisnosti. Gde je onda ta granica? Ko treba da je postavi? Kada pričamo o zavisnosti, kada su u tužbi se tužioci 14 američkih država pozivaju na istraživanja u kojima su ispitanicima deljeni upitnici koji su identični upitnicima koji se koriste za ispitivanje zavisnosti, na primjer od droge, od kockanja, samo je umesto reči kocka ili neka od droga zamenjeno društvene mreže ili konkretno TikTok. I kad pogledate ceo upitnik, koliko vremena provodite, da li zbog toga trpe vaše druge obaveze, da li se budite noću. A da li to znači da je, to vas pitam, zabrana rešenje? Zabrana po pravilu nikad nije rešenje, zabrana je samo novi izazov. Evo i profesorko da pitamo i kada su i roditelji u pitanju, da li je zabrana korišćenja društvenih mreža prema deci rešenje i u tom smislu kako da se nađe sredina? Jer to je definitivno normalnost i svakodnevna situacija. Mi ne možemo izolovati decu. Kako treba postupati? Tako je, društvene mreže su važan deo naših života, pogotovo u adolescenciji kada postoji izražena potreba za prihvatanjem i vršnjaci prosto utiču na to koji sadržaj se prati, koliko vremena se provodi na internetu i to je način komunikacije, zbližavanja i tome slično. Naravno, društvene mreže imaju i dobro i loše, ali nikako ne treba zabraniti društvene mreže. Kao što sam rekla, roditelji, ako sada pričamo o tome šta oni mogu da preduzmu, je najbolje da se uključe u društveni život svog deteta na društvenim mrežama. Dakle, moraju da saznaju kako društvene mreže funkcionišu, konkretne te koje njihovo dete koristi i najbolje bi bilo kada bi mogli, kao što sam ispomenula, da zajedno kreiraju neki sadržaj i na taj način to može pomoći izbližavanju deteta i roditelja. Dakle, roditelj mora da
isprati prosto šta dete na društvenim mrežama radi, ne samo zbog upadanja u rizična online ponašanja, nego i prosto zbog praćenja interesovanja deteta i tako dalje. Tako da svakako je savjet da se roditelji aktivnije uključe, a da bi se aktivnije uključili ipak moraju i oni da poboljšaju svoju digitalnu pismenost i da poznaju društvene mreže. Hvala što ste uključili u program RTS. Evo samo kratko vaš recept, gospodine Rodiću. Moj recept je društvene mreže nam omogućavaju da budemo u bliskom kontaktu sa osobama koje su nam veoma daleke, preko mora, i istovremeno gubimo kontakt sa onima koji su pored nas. Drugim rečima, zamenite vreme koje se u tolikoj meri provodi na društvenim mrežama sa drugim aktivnostima, a onda ono što preostane koristite digitalne... Racionalno. Racionalno, sa određenim ciljem. Hvala što ste bili gost jutarnjeg programa.